Passion Week pusipulo. Di silabang solam na ito malam so chathandam sinam ini ke bangaja kadu kawita pulo Good Friday. Di so what is the meaning of Good Friday? Lale itum langdam na Good Friday ko pilo. Kupi apang si Good Friday kupini pulo ma. Di itum jong si perte long langdam pulo dante pini penang amuni datum mate penang arling itum scientist atum mesen ke keri atum lapenna chota kali wane arnam haro arnam suri gusi tum ki pulo di banglam ben pulo 33 crore god and goddess pulo 33 कोटि देव देवता पुलो का तो करा तुम की थी आनी अपंता पिनी ना हो का के तो अबे जे लगे आर्नी की मी सीता में पिनी है कुछ सुक्रिस्तो की थी आनी अपंगे आर्नी की मी मते पुलो तो आर्नी मा भोंगता आर्नी थी लो पसी भोंगता की मी प्याथी सी के पुलो जी फिर थे वान ने हमने अपरंग पेंदा दूलो सीता में अलग ले तुम की थी आर्नी के गुड पुपुपे ada penang itum ke sini nang di lapai karno krung alam do tum lama tapami nang je sini puir dia menit kia du lagi mesen adi lo pupupe bon sida ni pupe ti pini puir dia lo meli tum nang ki putela god pusipulo hem Yesus Kristus le kia pa lapai nabang so lui panjang ti tum langdam bolo tante Passion Week puta puta mate ning kidu kacica baru pula hem Yesus Kristus kidu kacica baru lo Nasi pini penang tu maki kroy ke Christian buat tum cita me alam itu tak fasting ke pensi gitu. Itu tak yang puji Kristo gitu. Ni farman pensi alam ni dulu pula bang tolam kecamatan pensi. Ni anak ni jalan tu kan boy, lahan tu kecicak labang topol. Ni kocong si ni le ok an gitu ning ceparong pensi tu teh koma bukan porsi. Anak makan kero kangduk jisi jadi tumbang jelason apor ke endu. Fasting prayer orang lepen kapre kelasan ke enpodo. Nasi pini nang tulung niliwan kelain lo je le kidu kacica karu yang puji Kristo labang so kidu kacica karu labang so arui panci Passion Week puta pulo mate isi cari pan pulo Good Friday Holy Saturday lepen Easter Sunday pulo. Nasi pini nang tulung nili labang so Good Friday alam si kewan di ni amo. Nasi lada itu mapan itu long lo je pini ani yang puji Kristo ti ani itu good ki buat ki lain lo je yang puji Kristo jong ti ti pasande pini pir dia meni tu si pap iti pen ke jong dia to war bil na yang puji Kristo ki ti pen ati alang li pan ke kroy amune tu ana mate pir dia meni dalam li pan ke kroy tu anu pan ke alang li ki ti pen jong ti kat tu kawya kan iti ti pap ke ti pen pa jong lo untuk itu manelo people ma itu ma pa penapot itu ma Yesus Kristus di tanglo halang so lam penapot si pini ke ili kado kaya tumpan ke pini arni ke good lo mesen arni lo people ma itu ma puji lo halang ko anne atuk cicak lo sitane halang ki ti pena jo nangli lo penili pir jo ni jo long tanglo la so poti good Korte la peningge itu. Ala bangsa good ke, yang puji Kristo pandali. Monti dame nangi la penili apa. Pir dia menila pan. Iskemesen atau warna ning pupilo. Nasibini kejo kilong dia pan putot itu macam kapre akam kiklem nangi. Abelo, yang puji Kristo bangsa krus kiti pensi itu mapan cok tanggu. Nasipili nang itulong ni kawan dalam kita. Mungkin itu makote alam ni nang puri pilo. Abang solam ni kupila mapulo tante. John alam ni pi kreatif ke tungke pagon. La cok tango. Kado kaya puji ma nilipiti la cok tango. Pilo ke cok tango mati. Komento siya puji Kristo dengan jelo. Jekia yang puji Kristo. Apa tempat mana tak ubeko. Alam ko anne duglo sunglo nape ha las alam yang kupen ke bar alam thilo lagi pilo la chok tanglo pusipulo korte la pening je tu itu isi langgam tina nangi la peneli chete long pa pen ke jo dia pan ku pipi cara nang ki pen se tu ma pa chok tanglo ma english na pusipulo it is finished pusipulo finish from today onward
we will never try another work to get salvation. Akaprega kam itong kiklaim po rin ang yakinang itong kijogyaman. Hempo Yesus Kristo kijipen po si itong kalong tanggo. Kasi hastro pa na tonto pulo di Jisu la chong sip pulo la chok tanggo. Ansi Jisu apu tong dikti jeti jibungo. Kado kaya po na? Amen. Lambe ini na Tuhan dilegawan na lambe. Jadi lah kiting dawan deh. Nang itu kita nanti. Oke, lasida itu lang. Dah hastro pen itu apa? Lah sempurna itu Kristo. Dabang tupir kalong muni tadi itu perjangan kedo pen apa? Kijut se tempat pana tanggalang ikining jer. Last word ke pulo lah cokan. Pis ke jauh malagang itu cini nanti. Nasi labang soal lam itu lang di pulo tante. Dah it is finished pula bang salam di la choktan lo palam ke Greek alam pen jong tile tu nandang pulo tante deathless die pulo deathless die lagi kupilo ma pulo te which mean paid in full mane pila labang so ati ke deathless die pulo it is finished palam Greek pen deathless die pulo labang so ati ke kupilo ma pulo tante paid in full. Nang itu mapan cok lim dan sinan tupi etlo. Nang tupi lagi tupi kan. Prendulan mo nang itu benglo. Nagali papa preng labang tupi pen. Labang tupi ke Hempo Yesus Kristo pen pete tungki jok longji. Pokai labang tu hastrolong pen pirte hastrolong panahon ka dulu. Nanti halabang tu akam Hempo Yesus Kristo itu mapan pacok pil. Because itu akiti dulu halabang tu pa pense itu mapan kiti bang. Halabang tu kiti ke pa pen kiti ke Hempo Yesus Kristo kiti pen poti itu mapan kiti peti alang lebi kiti babu pense itu mapan cok tanggo. Sekolah dalam India itu kecil-kecilan itu nong ni kawan kelain lo kejo kelong dia pan cok tanggo. Kalau kaya percuma kejo kelong dia pan cok tanggo. Asal kapre perinan itu kapre kapia bi punang dia kama bilu nang li jakong pen kebor ipen nang li pidi pen nang li unan nang li pidi pene pen kacere pen. Nang dikejok long di dono tu, kejok long dia pande Hempo Yesus Kristo akan jinso penado, halang tu tempat panat haki tipen, nang di pendeli dango, kali nang di pendeli halang pan kroi dango. Ibria long ni bike Kristo long langsung dipulo, bonta Kristo ke pa payaya pot, boy petsi kai kia pan isi atau tok depsi arnam inglilo, amen. Kai kia pan boy pet alang ni artiya tok mansi alang ni itong apa sudah si jukong na pagalilang pilo alang ni po arena tingilo. That means Easter Sunday alang ni tulo alang ni kereng enam pudang itu mapan itu versi itu mapan pudang. Kasi ko ito na penigil itong kailangan ng mission kalahin lo. Hempo Yesus Kristo labang supir kailangan ang mission bindong kailangan lo. Jesus finished the mission. He come for to save humanity for sin. Munida kaya pan papen kapitjok dia pan Hempo Yesus Kristo akin mang mate ang mission kalahin lo. Chok tang lain lo pilihan ni pir dia munida tumapan labang so hastro benajo pini labang so Good Friday ani nang itu mapanili kipuji kalahin lo. Hempo Yesus Kristo ang kroino nang ipapen kitinan dia ton anke joglong tanglo atema arna itu mapan itu pilihan. Number 2 kalahin lo. Number 2 itu mapa apreng itu veci itu devil. The day of sin is paid in full. Itu mapa apreng itu veci itu devil. Itu halamang so tempat panata alami itu kiti pen mati. Biar dia menida papen itu mapan itu pidalo halamang so arni pense nangi la pen delige. Hempo Yesus Kristo apan kekratum anbang ke utak pa ijok long ya pante ason kapre kiabi laben kapre gason ke papunang di akenang apilo. Jesus paid the full price for our sin. Nothing more is needed. Akapre itu makenang apilo.
पाप की जोगियाpan jod pirte ke chu ki jun ki pindeng sumpah kecing tanggiapan itu klaim nang di dona tum mati kami paap ki jogiapan ke yang Yesus Kristus pan ki royan lo dakti tum coba alam ini tuma pren kecitu nang di alam ca alu ateke ini tum apan ikok I aron an hampet anglo itu mapan ikok pi aron ayai kapre aron tau lason nanggi ke mangu perintah pirte la do anton en Yesus Kristus tiba mati la dapilo hampet anglo nan gabilo tumge itumge kadu kavita jogong tanglo alang lila hai tengparpan athak kisah penajokti pavir delo Kolose chapter 2 verses 14 alam ni labang so tengparpan ada kejang lim penamati nang lila pendeli iklan nang dia son anke itik pavir delo dono itu jogong tanglo nangke sidang ilisan asun ditulo he has taken it away nailing to the cross ala cross athaglo Gojal kisah penajokti alang iti berarti itu mapake pajok pitang dalu itu putot labang so pak ke jogi apanke asal kapre kapan kandu kardong kadri to tejo penceng lo pirte lagi klenangi avelo dono tu lagi nili pukali mata labang so bible di tu mapulo nang itu nang bible tu te labang so ande langno number te thong ke upi penti itu mapan chok anglo malai tum lang no nang Hanek mate commentary alaman lentang lo fulfillment of prophecy. Ini benar tu mata lo Old Testament, lalu New Testament ke belik-belik jadi buat tuntar tu. Ikut tidak peninggi tu, nang itu dari orang tidak bangsa karju mate, labang so question orang sekolah tu nang itu Bible ini. Yang Yesus Kristus adalah visible tu mapan. Fulfillment of prophecy. Yang Yesus Kristus maksud tempat pandang jangling pente. Jadi itu mapan kita nek alam. Aron baring alam itu mapan kita nek alam. Made Old Testament alam arnang itu mapan kita anke. Yang Yesus Kristus itu pernah jauh lengkang lo. Hal hai menteri hai. Hal hai profesi hai. Kita tanggung soal antap lengkang lo nangke. Itu nata. Hal so Old Testament alam ni jelo. Non jitu bang ya vive si dam jilo kyawe dono. Lagi jok tanglo bisipu karena malam berteng parpan alam tiye tema kami jum kacini nanti harus krum akhir juga ini benar dong labang solam thane ini lah dilong lah sudah pini nanti tempat ini jalan akhir kita lain loje ini bisipu la jok tang la jok tanglo berajam ti neli ini lu buat nanti tentang mangu aku Mesti jauh tangguh, pialam no bangku. Sida melabang soalam pini, nami tumnom nili isi jawan kelain to. Dan sampai pulau, thanek mate kamontri alam hai lengkang lo, yang Yesus Kristus di pena jo. Nili nang tuman puri pidali. Isaiah 53 belum nili tum lanang, nang tumnom no Bible lo telang. Kadang lo sampai pulau, bonta ili pa hai apa, alam li api lo nang lo. Ili kiklem kahino pela poci alang li haring sonanglo aduk ipi alang li kecap nang pen pot ili keso metanglo alang li reng keso nang penajo ili apran metudelo amen agar nami ko apan kecap hal suatu kementerian lama ya itu nada ko bisikulo di alang jodak bonta ili pa hai pot alang li abi bunanglo lagi Isaiah menteri kapiklan alam yang Yesus Kristus amang teki aprang ningkan baru troksi susi aprang alam ini yang Yesus Kristus pernah jodan donto lain lo ini keklaim nanti kain lo pernah pot alang di areng sunang lo kata aprang sisi ke sana alam lagi Isaiah pan kamu ke alam lagi ini yang Yesus Kristus pernah jodan kalau tidak peninggi itu Adu kipiaran kacecaknan di kacecaknan nan penopol ili kisu metang Yesus Kristus man kikroe anke manghumen ya kisu hepen kimi daitum yang kurung dono
people malaki non kali halatul tu pensi arnam kamun kialam ini yang tuan ke krai tu man ke kisman kiso ke mita dulu akai kawya tum ke dam theta dulu di ke krai lam lagi kadu ka dam theta dulu kali manji dam ke krai pe na pot lagi haki ke lagi bible long tido nang tum lam lam kawya tum ningelo ame kawya tum dichalo akai kawya tum dam thelo anu kam tong tu maju long lo mage bible tanam itu haki te long lo tabang so lang ke aprang ban jaya yang mati pensi kamu cerita lam empuji Kristo penajo lentang lo tu alam ni reng itu nang penajo ili pran metu de do amen alam ni reng itu nang alam ni kiti nang penajo itu ma pran reng lo nanti empuji supan dia pante itu malam bang so kiti itu cicak ni non pena paratin itu ke cicelo Lana tuman buri non pena para ke kitelu mama itu oka citi kali karjonga citi manje dak tuta karjonga kiti hala bang so merang itu cicak nangelo people na yang Yesus Kristus itu ma perman yang bapak tiba alam ni cicak dari itu ma perman seperti la pening dari itu aja yang menteri pandak kita lain lo he was purchased for our transgression alam ni cicak nanglo ini tu ma pergi pamesen dia lain lo kerja lebih ni je tu. Nombor 3 ni tundang tuna. Kopi sini cok tanggung. Di la cok tanggung besi itu pulau. Nombor 3 lo tundang nama kopi sini cok tanggung mah. Pap kiti apa alagi hai tanggung. Victory over the sin and death. Kerja lebih ni je tu. Yang Yesus Kristus. Kalau bangsa tempat mana tak jangkit kau. Alami kuannya hanggo. Alam ni kuan ni ciru lo, manusia ni itu nin cipina. Alam bangsa keciru, alam bangsa kar ente, kira makar em kali lagi. Di alam ke pila, pap kiti lapen soitan apan ki hai kapacetan lagi don tu. Ki hai kapacetan lagi. Alam bangsa tempat mana tak, ame kripen keciru kar em lagi. Alam ni kira kali manusia ni pap lapen kiti pen ki hai kapacetan. Sidang English namin nato di pulau. It was not a cry of defeat, but a declaration of victory. Amen. Kaya siya nang pacetan lo, kalau bang sa ting parpanat. Pero siya mo ikachichi ni damke, lagi remdan lo. Arna masuason de, iti bari ki hibi kanda la doana bang pati lo tunji ke. Lagi arna masuk kali, kenang lo tum ninja lo doana tu. Sidang ni, yang Yesus Kristus kelasan kali. Dia biarlah di tapi okalah pakala Arnam ke kang jinsu pentinang ila penipan opero jisilang. Nasidakan itumpan mesengan itumpan lain Islam itu nang ke penong dila kelain. It was not a cry of defeat. Lagi kira maki ciru kali. Lagi kira mana boleh ciru dia lo jo itu ke jo. Tidak ni pualam kali. Dono tu. Lagi kupila mah. Pap lapen kibir apan ke ay kapacitan nanti victory and declaration the declaration of victory betul what a declaration of victory betul from what upi pena potlo sin death and satan were defeated lagi pap lapen bilang kiti lapen setan anak parentang lo lapen itu haidang lo buat kapacitan lo Nasi pinya ni Good Friday. Nah itu di dalam Tuhan Bible pun bilang, bontai yang Yesus Kristus penajo. Ini tu mapan. Ika pahai abang arna mapan ili ruluna. Amin. Itu menjadi longge. Yesus Kristus kilo lo, beda lo. Di tempat mana takwannya mikri pabulu, kerem lu lagi tu tahai. Macam dalam Bible pun pulau. Bontai yang Yesus Kristus penajo. Ili tu mapan. Ika pahai abang arna apa ili ruluna. Alam kita najo. Ika pahai arna mapan tu ruluna. Pininangli nili. Komsong tahai mini. Karyang nung atang nung komsong tahai mini. India adang Yesus Kristus banci proy tu komsong tahai mini. Macam ni pil jadang nang hilang. Yang Yesus Kristus akan kekroy dong tu anda. Lalu sifat dalam ibu anak itu mama. Hal itu angin, pakai tanglo pa ang tekilahin lo dong. Berbeda lo. Pinipinang anak mau pakai pawir japan. Kalau pakai kekroy tangan mau pakai pawir japan. Pinang menikah tumpul lo. Macam ni itu menabang tu kibir anak. Pahilu dah lo. Alang isi pawir dah lo. Close dah. Korintian chapter 5, Korintian
Romans chapter 15 verses 57 along kita putaran lo. Thank God He give us the victory through our Lord Jesus Christ. Yang Yesus Kristus benar tu alam itu mapan alam bangsa ke ayam filosofi curu lo puji pelarang. Orang tidak peninggi lain lo Good Friday. Kau bangsa lain lo je kajijo alu barin pelentang lo. The Old Testament covenant is fulfillment or fulfilled. Di aron barin Old Testament lo karena itu mapan ke tantang atau angke apeleng lo lo. Asidang aron lo aron bang lo menteri atum ke khana lam ke pawirti sine banglo pura nang matari nela ke pawirti apane ke bangkali bonta la ke pachok peji si apan sine banglo moti phokre trophy lo masan puro dono asikote la beninge to mito kachin nai kalain lo je non pena para pa pen ke jo ke long ya pante itu masun kapela kam ke nanti akenan avelo la so pochi pini pir jamane hem Kristo ke tiania pante Good Friday kusipuro of course alam ni kiru kesum kaceca anilo tema sida me tu pir jam moneta tuma pante alam ni kiti pena pochi tum rengo alam so pa to pan pena jo alam so akaya para kai kireng kawi mate pile pilo kireng di ninti kawi alam so kiti pena jo arna mi tuma pante pailo nango hala so pochi pini pir jam moneta tum itu marna Hilo, thana dai ka bang, nangling niliti, hala bang sa tingpar panalong, kijangling nang dia bang lo, bonti dami, hala adai ka bang, nangling la penili parman kiti penajo, itung adai ka do bang, rentang lo, nasuko si pini, per jamu ne tum labang sa niya pan, Good Friday ko si pulo, nasikor tila peningi tum, labang so Good Friday lang tum, habang putin, labenan putin, dakar jo tum, anti dami, ako peta ke kroy, iti pele, kelang dia ni anti dami, isi mahal di dunia outmen itu dulu nak putih hasil pertanyaan mahir jume nami cuma bang putih long sedami tidak benar amin